Amasata insu pi ulenau ka channel hin via viewers ho zo si le subscriber ho zo si na bon chawin ka hin lim kinwin na bon chawin ni khopa video nei na vet pi wa suggest hoi ta ta ne hin pi ho zo si je in ka ki pa in kin jong ki til khona in ka ne in thusim a hi lo le movie review ding request na hin bol ho zo si jong karamu so ke in dam na in ei wa le aban bana in sei jom jing ding wa hin dunia hin introduction hi neu khat ka hin saw sa zep ding hin aji chu nang hon request na hin bol ho jong ka hin mu chu ke jin ka hin sei che no min mi tampin na video ho achom thei wa le hin sei saw in ti hi request hung ha hung pe na hin hi je chu ipga video saw ta ta ka hin sim lo ham ti hi ka hin sei che no min hi aji pen ta cha hi le ama sata in ka na jong wifi hlung pun mobile internet bo se manga youtube ka hin bola hin internet jing jong a hoi zo pu in mobile data jong limited a hi ji in dei bang in video saw hoi uploading a ha sa ji in chubana phone hoi ta jong ka nei pu in ga man thei ham be ba hin video editing na hi hen lang video export na hi jong le phat saw ta alu ji in ta le video editing na hin laptop ai lo le desktop ka mang pu in phone bo se kamana ka hin bol hi je in equipment hoi ta ki nei lo je in nang ho dei bangin ka hin bol do zo pun kin jong nu mo ka sale jing in hi jong le vet thei dan dana in a vet video hin tin abana ka sei num kit khat cha hi le ka video ho hi kin ka he mong itia ka sei hi pu in research ko bol a khul na ki nei a ki sei do bo hin ka video ana ve a anangai khat to in het na belap na a ananei kha jong le tia ka hin sei ji he ji in atam zo athupi lai cha cha bo ka hin sei ji hin ina het thim di un jong ka hin tim kit vin he tuni video hin paradise on art tia ki he Switzerland Khopi Thu in sei di he ka sei banga cha a he sa om jong le a hello lai ho khat to in het na belap na ananei kha a jong le tia sei di hin iji chen video a chai na chana wedding in jong ki ti mu vin he abana ka ki panak ta khat chai le nang ho zo se za le in YouTube account monetize hi ta in ji chun video hi etsum ho he lungsit ta in 30 second be skip lovin nei na vet pi un lang ti chu kan thum ma sat he in ka channel subscribe nai lo hon jong lungsit tan subscribe ne hin bol pi divin kan tim kin in he Switzerland hi a he tampi jong umoi tin a hello jong itam diu ka ging chain ke ma jing ading in jong Switzerland hi kanewa kuna lekha akasim do akuna kachi thanum na pen gam khat cho ahin tu ni chana jong kachi num jing na lai hin kachi do lo wanga aina Switzerland hi Central Europe a gam khat ahin hi banga min chi le vet hoi ta le gam khang to ta Switzerland gam hi 41,277 square kilometer bawalin hi Switzerland hi official in Swiss Confederation tin aki he in hi a capital city o hi le Bern akitin Switzerland a hi khopi hoi ta le nom ta hola a Zurich khopi hi alien pen khat cha hi French Italian German ti hoi am hongam a pau ki haman ho cha hin chele asumu hi Swiss franc akitin hi Swiss franc khat to hin a India sum 82 rupees vel hi akibang ne hi athang pia Switzerland population hi 86.5 lakh vel hin hichi hol a 73.85% vel hi urban area ti chu he thei pending a phai cham a hi lo le khopi sunga ho a hi win hi Switzerland a Zurich khopi hi vanoi khopi mihim tam na pen hol a jong a jaw ne hi vanoi le sit a chocolate tam na pen le ki hane na pen gam Switzerland hi a hi kin in hi hi chun world class chocolate sim do na dinga konching ai lo le tempering technique tia ki he in sim do jong Switzerland te ma hi vanoi a luxury wat so he chi khuda ki but pung man tam ta ho he vanoi pumpia zo si la a 50% tabang he Switzerland gam se akun ki sim do ngen hi Tissot Rolex Patek Philippe Logins watch ki ti ho amin chi ma le mi house hon angai sang ma ho hi Switzerland gama kun do ngen hi 2017 achun Paul Newman ki ti pa hin lampi dunga pung anazu le na ahin Patek Philippe ki ti pung khat hi $31 million anazu hlai na hi hichipung chun masanga pungman tampena anaki he Rolex Daytona kiti
$17.7 million chu anate thlai na hi van noya min thang English comic actor le film actor Charlie Chaplin jong hi kum som ni lenga Switzerland ana umin hechigama hin anathi den ni hi van noya tunnel lin pen Sonnenberg tunnel kiti hi nuclear a kun su chan theidia ki sim tunnel lin pen chu hi hechi tunnel hi itihama agam chu nuclear ki kap khumna bang ahung kha ajong le pha chom khat ga ki sel do na thei ding le mi sang som ni vel dol dia ki sim hi chu keu hilowa itihama hetman lowa gal ahung kha jinga hi jong le ki ven do na thei dinga hoita a ki ven na nei a railway lampi sang thum wal le leisit a hi hen vanlai zola hi jong le technology zat hoita ta ki install a ki gong tup chet gam khat jong Switzerland hi akinai pi gam hol a gam thahat USA ti hot jong ki khut job na hoita ananei je in 1815 a konin tu ni chana hin military conflict khat cha a ajaw khanai pone hi gamdang ho ahin school jil kung ho thalo hi government to mundang ho to itele ahlom thei hle jeng in ahin la Switzerland ahin na to dang zo si sang in school jil kung ho thalo atamin hi kum khat sungin $68,000 wal amu zo win hiji chu ai ho suma dinga 54 lakh wal set hi Zurich Khopi sung di dia jil kung ho khat in kum khat sunga ama ho sum 1,10,000 Swiss franc amu zo na hi kidang ta khat cho hi le Switzerland hin oza ho thlathum salary api jiwi na hi hiji chu kum khat sunga thakhat hi dobula pe amu jiu ti na hi Switzerland gama hin divorce rate hi 40% tabang ahin ahlangpi in numei hon kum som thuma par som thum la khat ke ka ho aji ane yuwin pasal hon kum som thum le thuma par som thum le li ke ka ho a ji ane yuwin hi hiji chun numei hon kum som thum la khat dungin chama sapen a ha neun hiji chun Europe gam sunga dia numei kum tam a chanei tam na pen injong aki he na hi Ithanisia ki ti nat na nei ho hi azen ding dan lo hi tan thi anga diu chu hi jeng tan lampi dang him lo phat a hichi anna pen chu ha sat na atu be talo na dia tha jeng thei hi ti hi phal na umin hi Belgium Canada Netherlands Colombia Luxembourg le gamdang phabe munajong hichi tabang hi phal na pi win hi 1997 in Daniel Berset kiti hichi sculpture min thangta fit som thumle ko sang a kisim chair kyang khat bonga kisim hi Geneva Khopi United Headquarter Office maya chun akoyo na hi hichi hi the broken chair ti injong aki he na hi hichi broken chair hi avet sa cha hi le vanoi galin laya ha sat gen theina na sata ta hintu a hong hing do a khut le keng ki kim talo ta sabu kim talo ho jong tuni chan in jana ka piwin mi pila ajong choi sangin aum jing na lai ve ti na hi chukeu hilo in anti personal landmine ban bolding de sa na ki bol khat jong hi landmine hi bom chi khat ahin leinoya athup kham be ba ki vui a gal le tul a galmi te thana dia ki mangcha bom chi khat hi Switzerland a Swiss bank ahin vanoi pumpi a black money atam zo aki koi na hi ichi bank hin rule chombi anain account holder ho detail hi public mean a het phal lo hi koima a het sa lo tin a hi agam government in jong hichi rule hi support a bolin hiji chun black money koina dia mun hoi pen khat cho hi hiji chun agam mi sang in gamdang mi hichi benga account ki hona tam join nuizan ta ti di ham kidang ta khat cho hi le halam ve doctor dentist ho zat sangin Switzerland a beng zat atam join hi vanoya square shape flag nei gam ni aumin Switzerland jong hi khat a hi khat cho hi le Vatican City a hi Switzerland gama lai ho hi 35% hi nuclear plant a kon ki sim ngen a hin 56% ho hi hydroelectric power plant a kon electric amu a hi adang si hi wind le solar energy a kon ki mu ngen a hi Jean Henry Dunant hin 1901 in Vanoya Nobel Peace Prize mu masapen ahong hin ama hi Red Cross kiti international community founder khat jong hi Switzerland gam niaw cha he jong le pukhri iti diu ham ai lo le dil iti diu ham ho hi sang le janga wal au min hi tu hin Switzerland gama mihim 2 million wal foreign citizenship nei aum ta na hi hichi hol a hin Italian ho atam pe nun
German, Portuguese le French le adang dang jong tampi amun hi Switzerland citizenship nei nadia agama hi athom pena kum sombe umding angai ne hi Vanoya gam khang to hola a azaw keu hilo a Europe gam lailung ta a gam min thangma ma khat che hi Vanoya crime case le na to mulal lo na pen mun a hi keu hilo a technology tha pudo a banking system lama sun ma jeng gam khat jong a hi Vanoin aman jing triple deplo thum world wide web kiti hi ama sapendinga Switzerland mi Tim Berners-Lee in 1989 achun ahin sim doi na hi 1927 in Rolex kiti tuilu thailo pung hi ahin pudo kinun instant coffee tia ki hele minchi ma jing Nescafe hi 1938 kuma Switzerland a hung ki sim do hi chuke huilo in solar energy a leng thei hichi hui kungjong hi Switzerland ten ama sapenin ahin sim do na hi hichi solar impulse tu tia kimin vo hui kung hi thauzaw lo hil in kilometer somli aleng thei na hi Switzerland ahin ui cha meng cha ho wa khelin gan cha neu cha ho a ha wa na hi gan cha hi khat se wa ding ki phal lo ahin iwa dinga hi le ni be iwa te ngai ding a hi mi khat chun agan cha wa khat chu athia khat se aum ta hi le ni le thum nei khat chun khat nei te ko ma chu a hial a ki cho ka diwa agan chau chu a koi pi a sum akila the hi Switzerland a hi ui cha na wa dinga hi le government a tax na pi ngai ding hi hichi tax chu na ui chawa alit aneu le agi dan dung zui a tax na pi ding hi Switzerland a hin 1942 a kunin prostitution ti cho Numei kijoh hi government in phalna pi na hi a hi wang in him khat cho ada sa a hi kijoh sa ti wang ki phal ki di lo hi saiding tampium jong le tunia ding in hi chan chu hi ta intin sei hil sei hling le loma jong le ki he thi mutin a chai chan hin ngai ho jo se chunga ki pa thu kain phung in na bon chawin no mun lang mangpha